توی واقعی کوتا بری یعنی جی بری دست بنویساری بکی تا چیروک زیده گویدارد کرد. یعنی حس کردن که تیمتی چیروک آره هبو. بله از بخوا yani ez te gelek bername de bejim ez çürük diye xamazım. Kin galeri mazım bu me. Yani avan çürük diye min kerka goy mi teji kirne. و تی دگوتن جارک جاران رحمت دیبا حاضر و گودارن شخینی قولچی و جندرمه و تحصیل دارن صد دست پید کرن از وان چیروک سرپیهاتی و دستانان مظلمش خواه که تونه بونا yani evj bu perverde zarok ki jî pir mühim e. Ev mesele tabi giran ku mere bes ke ve şevaqa Xwedê Seyid Xan. Bi rastî şîrê dayîkekî çi be çîrok ji bo zarokan wek şîrê dayîkê ye. Tabii zamanı çirokê zaroka uye civatı tuşki di bu. Helbet ewa tiştik dine. Lê niha mesela teyî zarok heta em bêjin 7 salî. An jî heta 6 salî. Bi çîroka mezin bin. Ew rihê wî ji ber ku çîrok tê de tevnik heye, macerayek heye, xewnik heye, xeyalek heye, eşqek heye û tevnik û gelek tişt hene ku ew jê re dinyayekî ava dike. Yani ji wê zarokê re dinyayekî ava dike. û helbet piştî wê ku mekteb tê û jiyan tê û em bêjin mekteba mezin ji xwe jiyan e ew jê re dibin çirûskên biçûk ji wî zarokê re. û ew ê dî xwe bi wan pêgeşt ke yani ji ber ku tê gelek pedagog dibêjin dewra zarokatî jî pir mühim e. Taybetî ez ev ji bo hemû zarokên dinyayê wisa ne lê taybetî ji bo zarokên Kurdan giringiya wê hê bêtire çima em hem ji bo parastina zimanê xwe ji ber ku em bêjin li sê parçeyên û diasporayê mijin derê welat heta piştî tê 6 salê 7 salê diçe mektebê mecbûr e bi zimanekê din. Lê heta 6 salê dayîkên ku ji zarokên xwe re çîroka dibêjin yani ew dibe bingehê xurt ji bo parastin û nejbîrkirina zimanê wî ê dayîkê. Me got şîrê dayîkê çiqa mühim e, çiqa giring e û noxteya din jî niha ev dibe wek çek û rextekê ji bo asîmîlasyonê jî. Ji ber ku 6 salê 7 salî çavê xwe digire dinyayeka wê ye heta 6 salî. Piştî 6 salî çavê xwe di nav dinyayekî din de vedike Seyid Xan. Mirov dikarê bêje ku welatên mîna Kurda bêjin weka Kurdistanê yan bêjin wek civaka Kurd taybetî jî kesê ku welatên bin dest bin nebûbin xwedî sermayeyekî azadiyê serpêhatiyên wan çîrokên wan jiyana wa yan bêjin mîtolojiya wayê ku ki di nava kêmderfetiye û di nava xizantiyê de derbas bûne ev çîrok û serpêhatî ji bo wan gav avêtineke jiyanê ye. Destpêka jiyanekî yan jî pê hesandina hinek ez bêjim ji bo dê bikaribe xwedî erk bê bibe wêrekî pêre çêbê yan jî ez bêjim bibe xwedî pîşeyekî zanistiyê bixwe re bigire yan jî bêjim şehrezarkirina wî yan jî perwerdekirina wî ya derbarê jiyanê de ye. Belê niha hemû heyîn û tunehiya civatekê ji xwe berî her tiştî dema dibêje carek ji caran ji wê dest pê dike û heta dibêje çîroka me çû nav deviyan rehmet lê bavê me hemiyan. Hemû hebûn û heyîna civakekê berî her tiştî xwe berdide nav çîroka. Xwe berdide di nav wan malîkên çîrokan, metelokan, stranan. Ev hemû nîzîkê hevin em bêjin destanan, mîtolojiyan û xeberoşkan û gelek serpêhatiyên din, çeşnên din. Yani ji qehremantî û xayîntiya civatekî bigire heta mêrxasî û ciwamêriya wê ji şer û evînên wê bigire heta rabûn rûniştandina wê ji tevna wê bigire heta ken û girînên wê her tişt yani ji milatek çi ye her tişt xwe berdide nave vê ca ev ji bo zaroka çima giring e
زاروك خدنا فان ده يعني زاروك رحي زاروكاتي خدنا فان شروكان ده دمينه و افجر يعني افجر دنيا قوسا افات كو بكار به تاني وان دلوبين تنا ناف رحي نوي بخير فانا يعني مرفت كاري جعلي كيف بيجي هم ويركي هم جي بويرين كو قومينا بزاروك وك بريا فا از بيجم va çiroku serpihatiya yine ki bunu kare bir şehre zakırna zarok hişyar kırna zaroka. بله دي بافك افر مهمه دي بافك يعني من مثلا من امري خدا في كاري دي بافك بكار بخازه بطيبتي جزارو كان خير كي بك خازكو زارو كتي herkes كيجان دي باف ناخازه هر دي باف خازه زارو كنوي جهادي بنو شارزا بنو فلان و بيوان دویش زاروکن خواره چروکا و بيجه تابدي بري رازاني پر مهمه يعني وكي دي ما زاروكن ما بنظام چه فلان نمهمه و زاروكن ما كردستان منه يعني پر مهمه كسن كو طيبتي دي ولاتك وك ولاتي ما بندست كوتيم نها بحث كلك فلان دایی کنه بحث جانا بحث گلک تشتات کنو فلان لین نکاره زاروکی خوره چروکه کی ببیجه یعنی طایبتی بلکی پر دایی کنه نکاره بن وک بره وک مثلا وک دیامن از دیسا اگر نام تماشا دستی ماشت کم هگر دایک نکاره به وصاب ببیجه بلا آواک جوان گلک رینو هننا دجیانا نوده نهات دچی چروک دسیدیا ده این کوهاتنه خواندن هنه کاروان بده گوداری کرد یعنی گلک رهنش برکو او پر مهمه او چیروک سید خان او چیروک ایکو ما بحث که تشتین دنه ده او ده همان دمیده پیش روژا وی زاروکی تعیین دیکه اویک او تشتین هی حتی 6 سالی 7 سالی تشتاکو او سمیانا کو دیباف دنوان زاروکان ده همان دمیده دبه سمیانا ولاتمه او دبه کردستانم يعني قالك جاران بس كردستان وفلان بيفانت كن نحو جوسا قوتني مازن وفلان ام حتى ما زارو كن ما حتى حفصالي تشنا كردستان ما اوه Yani